بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah sadri ve yessir li emri ya Rabbil alemin. Biz bugün şirattағы дәрісімізге жиылыштық. Біздің бүгін өте тұрған темамыз тә марбута. Тә марбута. Мен енді баштан темаға кіргенше біз теманы аңлап кетерге тиішбіз. Тә нәрсе ол? Тә хәрфін біз білеміз. Ғап-ғади біз біле тұрған тә хәрфі. Тә, ти, ту, әт. Нәрсесін ол мәрбута. Нәрсе оңлата мәрбута деген сөз. Мәрбута ол бейленген деген сөз. Бейленген тә. Нәрсе білен нәрсе бейленгенін қазір қорап кетеміз. Бір яқтан қорағанда тә хәрфінің менә шушы ике қанатын үске көтергенлерді, көзлерін үстіне көтергенлер. Менә бұл қанатларын үске көтеріп бейленген кебек. Менә шулай иттереп, һәм күзен менә шунда куялар. Бу бер яктан караганда тә хәрфен бәйләнгән кебек. Икенче яктан караганда игътибар итегез әле. Нәрсәгә охшаган аның гәүдәсе? Ул безнең һә хәрфенә охшаган. Һә хәрфенә. Һә, һи, ху, дигән хәрефкә ул безнең бугазыбыз төбеннән чыга торган бик йомшак, бик җиңел хәреф һә хәрефенә охшаган. Менә аның гәүдәсе менә һә хәрефенең, менә күзләре тә хәрефенеке кебек. Менә ике яктан бәйләнгән дип аңлатырга була. Тә хәрефенең өстән канатларын бәйләп куйганнарда, күзләрен өскә күтәргәннәр, яисә һә хәрефен тә хәрефе белән бәйләгән кебек килеп чыга. Менә безнең китабыбызда менә шулай итеп язган. Тә хәрефе, аннары тигезлек билгесе язган һәм менә шулай итеп язылган. Һәм менә булай итеп язылган. Менә булар арасында тигезлек билгесе куелган. Менә бу тә хәрефе белән, менә бу тәләр бөтенесе дә бер дигән сүз бит инде. Менә ни өчен кирәксең ул? Бер тә хәрефе булгач, ул гына җитми микән дигән сорау да туырга мөмкин бит дигәндә. Менә шушы тә марбута бәйләнгән тә ул һәрвакыт сүзләр азагында була. Сүз азагында женского рода. Безнең татар телендә бит инде мужской, женский род дигән юк. Менә рус телендә без беләбез слова женского рода һәм слова мужского рода. Менә гарәпләрдә дә шушы күренеш бар. Менә хатын-кыз җенесенең сүзен белдерә торган сүзләрнең азагында менә шушы бәйләнгән тә хәрфен куялар. Һәм әйтеп киттегендә ул һәрвакыт сүз азагында гына була дидек. Менә бу тә безнең сүз башында да була, сүз уртасында да, сүз азагында да була. Менә безнең тә марбута бәйләнгән тә һәрвакыт булачак тик сүз азагында гына. Һәм шуңа күрү белән без инде аңлаячакбыз. Бу сүзнең азагы һәм менә бу сүз женского рода икәнен. Менә безгә укыр өчен шушы мәгълүматны белү җитә. Ничек итеп укыйлар соң аны? Ул безнең укыганда, кушып укыганда, менә шушы без белә торган тә хәрфеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Тә, ти, ту. Менә без ачык әле китабыбызның 42-нче битен. Монда безгә сүзләр биргәннәр, күнегүләр биргәннәр. Газизәтун, газизәтун. Фәридәтун, фәридәтун, хәмидәтун, хәмидәтун, сәгидәтун, сәгидәтун, шәһидәтун, шәһидәтун, җәмиләтун, җәмиләтун, хәлимәтун, хәлимәтун, сәлимәтун, сәлимәтун, шәрифәтун, шәрифәтун, нәгыймәтун, нәгыймәтун. Менә карап чыктык бүтән сүзләрне, булардан түн дип укыдык. Безнең менә бу тыдан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Һәм менә шуңа игътибар итегез дигән тагын соңгы юлда сүзләр биргәннәр. Беренче сүз мәрратун, мәрратун.
İkincisi gadit'te bilen merratun, 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 kerratun, 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 hurratun, 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 hurratun. Mine bu sözlerde itibar ettik. Te marbuta bilen bitken sözde de gadi te harfine bitken sözde de te harfinde de nindi ikisinde bir te gab gadi te harfi bilen okudık. Mine bu indi biz sözlerini koşup okuganda nişik buladı dedik. Mine indi sözlerini mine şuşu te marbuta bitken sözde tuktasak bizning mine şuşu tuktaganda ikinci kagideler kelip çıga. Mine bu kitaptagı nelerini qarasak indi görene как будто tun gına var. Ten de yok bu kitaptagı nege misallar arasında tin de yok, te de, ti de, tü de yok. Cemaat mine şuşu te marbuta üstünde bulurga mümkün bütün harakelerde. Te de bulurga mümkün, ti de bulurga mümkün, tu da bulurga mümkün, ten bulurga da mümkün, tin bulurga da mümkün, hem tun bulurga da mümkün. Mine mındagı misallardan qaraganda как будто tun gına tamarbuta tun degen ne bilen gene kelgen kebek tenbin damma bilen gene kelgen kebek. Mine tuktaganda nişik mine bir misal alıp kelgeli. Mine mında söz aldık. Yazılgan sa'idatun cemiletun. Biz kutuşup okuganda sa'idatun cemiletun okuyuz. Mine bu cemiletun degen sözde bizge tuktarga kirek eken biz onda tuktayız cemileh. Etemiz sa'idatun cemileh. Mine mında h harfinde mine mında indi tuktagan ışırakta bizning mine bu harfin nersesi kirek bolgan? Mine gövdesi kirek bolgan. Gövdesinde bizning nindi harf tura? H harfi tura. H harfi tura. Mine şuşu h harfine niştetemiz koyabız te marbuta. Cemileh. T harfinin küzlerinde iske almayız. Onun üstündeki bütün tenvinlerini de harekelerini de iske almayız. O tuktaganda mana h harfini sekin bilen tuktayız. Cemileh. Sa'idatun cemileh. Mine o'zi bizning mine bu kitabımızdagi ko'niklardan yasab ko'rik. Mine birinchi yo'lni men butunlay o'qiyimda eng so'nggi so'zda menim tinim bitdi de menga tin olirga kerak ham men shu o'rinda to'xtayim. Azizatun faridatun hamidatun sa'idatun shahida. Men to'xtadim shahida deb. Hazır o'qib kelamda jamilatunda to'xtayim. Azizatun faridatun hamidatun sa'idatun shahidatun jamila. Ondan orta keltirgan so'zda to'xtayim. Azizatun faridatun hamidatun sa'idatun shahidatun jamilatun halima. Mine qaysigina so'zda to'xtasak da biz ta marbutani h aytib to'xtaymiz. Mine tog'in bir söz alayık. Mine biz bunda bir söz aldık. Cennet sözünü aldık mine. Cennetu, cennetun. Eğer de biz okuyubuz iken cennetun tatata deb ikinci sözlerini koşup ketemiz iken biz okuyubuz cennetun deb. Eye ise mine şu sözde bizning tinimiz bite iken bizge bu sözde to'xtarga kerak iken biz cenneh. İkincisi cennetin. Cennet degan söz, cennetin degan söz. Cenneh to'xtaganda cenneh, cennetin, cenneh, cenneten, cenneh, cennete, cenneh, cenneti, cenneh, cennetu, cenneh. Mine temarbut üstünde tuntra, tintra, tentra, te, ti, tu. Mine nişe turalar ayımı?
үш түрлі харакет тұра, үш түрлі тәнвин тұра, бүтірісінде туқтағанда неше біз тәмарбутаның тә харфінің көзлеріне екі нұқтаға ихтибар етмейбіз, һәм міне мұндағы тәнвинлерге, харакелерге ихтибар етмейбіз, алмаштырабыз, гәудесіне қоябыз сәкен, һәм һә деп туқтайбыз. Жәннәтүн, жәннә, жәннәтән, жәннә, жәннәтин, жәннә, жәннәтә, жәннә, жәннәти, жәннә, жәннәту, жәннә. Туқтаған ұшырақта тәмәрбутыға туқтайбыз сәкен ғарит қойып. Міне бұл өзі біз қоя тұрған сәкен, ол сәкен ғарит деп атала. Біз әлі бұл туқтау темаларын яқшы етіп, алдағы дәріслерімізде тағын бір мәртебе яқшы етіп өтеміз. Әгер де сіз шушы дәрістен міне шушыны тәмәрбутыда туқтаған ұшырақта нешік туқтайбыз екенін түшініп қалсағыз, алта бола тұрған дәрістердің жеңілірек болашақ енді. Әгер де бүтінне енді оңла бітірмесегіз, әлі біз туқтау дәрісін тағын бір мәртебе өтешек біз. Міне енді біздің дәрісіміз ақырға жақынлашты. Бүгінгі дәрісін біз нәрсе оңлап қаларға тиіш біз, нәрсе өттік біз. Біз бүгін еттік тәмәрбуты деген теманы. Тәмәрбуты ол енді тә харфі бейленген тәні оңлата. Ол har вақыт сөзінің азағындағына бұла. Тәмәрбуты бір вақытта да сөзінің ортасында да болырға мүмкін түгіл, һәм сөзінің башында да болырға мүмкін. Har вақыт сөз азағындағына бұла. Біз енді ғарап болмаған кішілер Құр'ан кәрімні оқырға керек болғаш, бізге бүтін сөзлерде бүтінісі бір сөз кебіккені қойсы жерде тоқтарға екен, қойдамында сөз азағы деп аптырап тұрғанда, әгер де тәмәрбутыны көрсек, біз енді көру білен аңлайбыз. Бұл біздің сөздің азағы екен, менемінде тоқтарға бола деп аңлайбыз. Һәм енді тәмәрбуты әйттегенде, ол тәмәрбуты фәтха білен болырға да мүмкін, кәсірі білен болырға да мүмкін, дамы білен болырға да мүмкін, ол тәнвин фатха білен болырға да мүмкін, ол тәнвин кәсірі білен болырға да мүмкін, һәм тәнвин дамы білен болырға да мүмкін. Ол бүтін харакелеріні де, ол бүтін тәнвинлеріні де өзіне қабыл ете. Міне тоқтаған ұшырақта біз енді, біз оны қошып оқығанда неше оқыбыз? Біз оны тә деп оқыбыз. Гел ғапқа де өзі біздің тә, ти, ту, тән, тин, тун деп оқыбыз. Әміне енді тоқтаған ұшырақта біз оның нәрсесіне иқтибар етеміз. Біз оның гәудесіне иқтибар етеміз. Әйттік біз, ол ха харфі білен тә харфі бейленген деп. Тә харфінің көзлері, ха харфінің гәудесі. Міне тоқтаған ұшырақта ол біздің ха харфіне біз сәкен қойып тоқтайбыз. Әгер де енді сіз міне бүгінгі дәрістен шушы материалыны түшініп қалсағыз, сіз енді бұл дәрісіне бек яқшы үзләштірген боласыз. Шының білен біздің дәрісіміз тәмам. Мен сіздің өзімнің келесі дәріслерімді де күтіп қалам. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.